Shubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri badai kami katanat puli putih hapo kejela ba lakman remboi ulayatho ba kejelang jo katanat puli putih ka bala syong kerki ka sining kong kelarai man phai ka jing ai jing mut suka high powered committee bala kli do menteri rang ba kejela nak benta ban pleno iki school ba ki college nado ka shitarik unai lor arajar arphuai Mende dia song jongi hapo ka Department of Education. Hawanya pe ke jilong jingman jong kan ka state ke jongi. Ba ka jidu nong jong ki khna pule tinggal isim ya karai. Ba ngin recommend po ka High Power Committee ke bala Clade of Chief Minister. Ba yaki school ba ki college anla ban play. Nado ka strict o September arhajar arfuwe. Hakaba yaki college bat urban bat rural kila ban play baro ki nang menta ki kelas 9 10 11 12 urban and rural kila ban play nang menta ki 8 9 10 6 7 8 rural kila ban play baro bat kini ki hasar pat kinle tangka school visit da class 1 to 5 rural kila ban play school visit ban leisure school handrai yakini ki urban pat ka online kan dangjat hi ta kane ka dei ka haka ngilarai haka meeting apa objection man ba ngin recommend syaka komiti bala Clade of Chief Minister nak benta banle ya di school ina banta gini college mah ka ni ka jingrai ban pleno bat asar bat nong kandong kuma kan 0% gini kena bakat prasnem gi bala ada vaksin kat kuma jing tip jong be kila don 100% syane hado ka last week kila 100% ta nga kermen bah hado kini ketiau ke bangi kermen ta ka la ban po nyo % ru ba nga kmel ti ba hak ni tiu ban wan kalau ka vaccination kan po hagi prapau kan pau % ni la recommend ni la kerpat ya kino hikai babarok ki ban ay ka vaccination kitu ki bam ay ya ka vaccination ka musisen shpausni ki ban produce ya ka artis PCR test ban pen shisha ba kilong covid negatif kini ondala approve ka High Power Committee kabala ban syam arpesan arpun trik no benar